Kampanja službeno još nije počela, no kandidate to ne spriječava da krenu u akciju. Da znate za koga ćete zaokružiti. Splitskim Pazarom šetala je Marijana Pulja koja se natječe za gradonačelnicu, a ima i listu za gradsko vijeće. Nije se lako tući sa velikima, ali mislim da je ljudima već i dosta velikih. Pa mali vide svoju šansu. Nedaleko gužvu na autobusnoj stanici za promociju koristi Tomislav Zaninović, brat sestara tekvandoašica. Oni su mi jako velika podrška, ja njih neću miješati u politiku, ja se bavim politikom, one se bave sportom, ali jako je bitno eto, da dosta ljudi i ne zna da su to moje sestre, pa smo ih stavili na letak da ljudi stavili da su to moje sestre. Neće Spličanima biti lako, 11 kandidata za gradonačelnika i 22 liste za gradsko vijeće, no mnogo kandidata posvuda. Kampanja počinje u ponoć nakon što izborna povjerenstva potvrde da je s kandidatima i listama sve u redu. Treba provjeriti da li negdje postoji jedan kandidat na 2 liste, što isto tako nije dopušteno. Da li na nekim kandidaturama imaju možda dojavu da se radi o nedopuštenim kandidaturama iz redova ljudi koji su pripadnici oružanih ili policijskih snaga. Dakle, da su te liste pravovaljane i pravodobne. Za sad brojke stoje ovako: 3100 kandidacijskih lista za vijeća i skupštine i 2180 kandidatura za načelnike, gradonačelnike, župane i zamjenike koji se biraju 19. svibnja. Manji broj ljudi je spreman izići na izbore, a istovremeno se povećava broj ljudi koji se kandidiraju. To može imati naravno veze sa jednom percepcijom da se u politici profitira. Jer mi imamo veoma mali broj ljudi koji su doista političari i političarke za koje vidite da im je stalo do neke ideje, ma koliko ispravna ili pogrešna bila. Većina njih se doživljava kao ljude koji pokušavaju skraćenim putem doći do nekih materijalnih i drugih privilegija. Duje Draganja samo je jedan od poznatih koji se uključio u političku kampanju i to u Splitu. U Zagrebu su tu Ivana Brkljačić, Sandra Perković, Almira Osmanović, Sandra Bagarić, Milana Vuković-Runjić. No Draganja kaže učinio je to iz svojih razloga. Zato što sam nezadovoljan kao građanin ove države, zato što znam tu županiju stvarno ko svoj žep i vidim potencijal i vidim da se ništa ne radi i to mi je tužno. Zato sam tu jer želim to mijenjati. No treba još natjerati birače da im povjeruju, a zatim izborna obećanja i ispuniti.